давоми боби сиюм. шояд фароғат кардагони закоатманд дар ҳаққи шинонандаи ин дарахтон ояте аз қуръони маҷид тиловат карда бошанд, савобаш албатта ба унвони ҳамон шахс аз ҷониби худованд фиристода мешавад. аз ин ҷост ки бузургон гуфтанд, як дарахти босамар аз фарзанди солиҳ беҳтар аст. фарзанди солиҳ гуфта фарзанди соҳибдил ва бамаърифат рӯгӯянд. пас аз андак таваққуф лонаи паррандагони аз фазли гармиҳо боқимондаро ба дасташон нишон дода боз ба сухан даромад. ҳатто ана ҳамин паррандагон ки мо фаҳми забуни онҳоро надорем, дар ҳаққи ниҳоли шинонанда раҳмат мегӯяд ва дуои нек мекунад. дуруст фармудед устои муҳтарам, гуфтанд ҳамроҳонаш. акнун ҳама ба тутҳо ба назари харидорӣ нигоҳ мекарданд. ёдгор қасди онро дошт тутеро супориши буридан диҳад, ки аз он якбора 2 кундаи ҷувоз барояд. ҳамин хел тут баъд аз 4-5 тутро аз назар гузаронидан ба чашмаш бархӯрд, вале онро ба ҳозирин ошкор накард. чанд қатор туте ки буд ҳамаашро аз назар гузарониданд. ёдгор фикр мекард ки шояд аз он тут дида боз тути беҳтареро дарёбад, вале ин хелаш пайдо нашуд. бародарон ба ҳозирин гуфтанд, ёдгор, ман тутеро таги чашм кардам, ки аз он 2 кундаи ҷувоз мебарояд. ҳама аз пушти ёдгор равон шуданд. ёдгор дар назди ҳамон тут таваққуф намуд ва ба ҳозирин гуфт, ана ин тут ҳам аз ҷиҳати ғафсӣ ва ҳам мавзуни рост будани поякундааш ба буридан меарзад. акнун кундаи онро чен кунед, чанд олчин мебарояд. яке онҷобдагон ба худ олчин оварда будааст. зуд поя кундаи тутро чену чоқ кард. баландии кундаи тут 8 олчин баромад, ки ба 5.5 метр баробар аст. ба гирду тут як арғамчини нуҳолчина нарасид. ҳамагон ба қароре омаданд, ки ҳамин тутро бибуранд, вале ёдгор гуфт, ки саросима нашаванд. як бори дигар аз назар тадқиқ гузаронидан лозим аст, мабодо пусидагӣ набошад, ва худ тешаашро гирифта бидуни саросимагӣ ба санҷиш даромад. дар ҳақиқат ягон нуқсе надоштааст, хулоса кард ёдгор. аввал баромада шоху навдаҳояшро бибуред, баъд решабураш мекунед. аз ин тут кундаи ҷувози ниҳоят хуб мебарояд. ҳозирин хостанд, ки зуд болои тут баромада шурӯъ ба навдабурӣ кунанд, вале ёдгор пеши рӯҳашон гирифту бигуфт, бародарони гиромӣ, ҳар чизе ки аз замин мебарояду месабзад ҷон дорад. бубинед, ки ин дарахт чӣ қадар калон аст. калон ки бошад, пас бузург аст. модоме ки бузург аст, дар ҳаққаш бояд аз оёти қуръони маҷид тиловат кунем, зеро ҳар гиёҳе ки аз замин сар мезанад чунин гӯяд: гиёҳе ки ба рӯи замин рӯяд, гиёҳе ки ба рӯи замин рӯяд, ваҳдаҳу ла шарика лаҳу гӯяд, ваҳдаҳу ла шарика лаҳу гӯяд. ё шоире фармудааст, барги дарахтони сабз дар назари ҳушёр, ҳар варақаш дафтарест маърифати кирдигор. дарахтбурон аз болотари дарахт нишастанд. ёдгор худ як мубин аз ояти ҳазрати ёсин ба он дарахт ва мубини дигаре ба унвони ниҳолшинонда қироат ва рисол намуд. пас аз ин бисмиллоҳгӯён ба буридани дарахти тут шурӯъ намуданд. дар андак муддат як тути бузург аз навдав шоха тоза шуд. ба ононе ки буридани навдав шоха нарасида буд, аз ёдгор фармон гирифтанд, ки таҳҷои решаи дарахтро бикобанд. ин амал ҳам ба ҷо оварда шуд. ёдгор дид, ки бо вуҷуди оне ки чилаи хурдак ҳарчанд офтоб нур мепошид, ҳам ҳукмравоӣ дошт, бачаҳо аз шиддати кори сахт арақ бароварда буданд. аз ин рӯ фармудашон, ки каме дам бигиранд. ҷавонон ҷомаҳояшонро ба рӯи навдаҳои буридашуда парафта болои он нишастанд. аз ҷайбҳо рӯмолча бароварда арақи пешониро пок мекарданд. ёдгор ба онҳо нигариста гуфт, бародарон, мо афсӯс хӯрдем, ки аз шинонандаи ин тутҳо ки гила кардем, ки ин нӯҳро шинодаасту пайванд накардааст, дуруст рафтор намуда будааст. ӯ агар ин тутҳо пайванд меёфтанд, умри дароз намедиданд. хастуд агарчи беҳосила аст, пурдошту пуртавон мешавад. чӯби хуб медиҳад, ки соли дароз мустаҳкам устувор мемонад, ба назар зебо ҳам менамояд. устои муҳтарам, сабаби пурдоштӣ ва зебовии чӯби хастуд аз чӯби тути пайвандӣ дар чӣ бошад? пурсид яке аз ҷавонон.
اینو خدای تعالی میدونه جواب گردون یادگار، ولی ما استوها برتریش رو در تجربه همون دیدیم. با فکر من هر چیزی که حاصل میدهد برای شیرین بلازه شدن میوهش بسیارتر قوه صرف میکند. از این رو چوبش یک یعنی جسمش کم قوتر میگردد. خاصوت که درخت حاصل ده نیست قوتش رو در خود نگاه میدارد. یادگار دید که جوان مردم خوب دم گرفتن. چونین مراجعتشون کرد: برادران با کار سر کنید هم می شود. خودتون میدونید که روزی زمستان کوتاه است، خبر نمییابید که آفتاب فرو می رود. در آن صورت کارمون با پگاه میماند. گذشتگانمون گفتند کو کاری امروز رو با فردا مگذار. جوان مردم به ریشه‌بری شروع نمودند. زمین رو 5-6 اولچین از کنده دورتر بیکوبید. برادران به ریشه‌بری بفرمود. یادگار: اولچین چینکی رو گویند که بلند و پست و درازی را چین میکند. برای چی؟ پرسید کنجا. دادرم کنجا بای در بین درختان تنها بیت پتک ریشه است. فهموندش یادگار: دیگر درختان با مانند زردالو، چهارمغز، پیستا، توت، زرنگ و غیره تیریشه دارند که از بین همین کنده راست به زمین در آمده می رود. آدمان درختشناس بر آن عقیدند که این قبیل درختان آب و غذا و قوت و درمان را به تنه و شاخ و نوده ها توسط همین تیریشه به خود می گیرند. غیر از این وظیفه این ریشه عبارت از آن است که درخت را از افتیدن و از برون و طوفان ها نگاه می دارد. بیان تکیهگاه درخت است. ریشه‌اش در قعر زمین تا 9-10 اولچین فرو می رود. ما حالا باید ریشه های در گرد درخت پهن شده رو ببریم. بعد در اطرافش 5-6 اولچین دورتر چقوری میکوبیم. همون وقت ریشه نمایان میگردد. اگر ما چقوری این ریشه رو وسیع‌تر کوبیم، بریدن ریشه آسانمون میافتد. جوانان حضور در اندک وقت ریشه های درخت رو بریدن. یادگار 5-6 اولچین دورتر به دوری توت گرد گشته گفت: دادران عزیز، اکنون بیل و کلندهایتان را گیرید و جایی که من چین و چاق کردم چقوری کوبید. بچه ها از روی گفته یادگار عمل نمودند. برای آدمی بسیار کار هیچ است. چه خیل که میگویند دستی بسیار در خشاوه چقوری مدعای دل کوفته شد. تیرشه بر الان می نمود. یادگار به جوانان گفت: انا اکنون به مقصد نزدیک شدیم برادران. تیرشه را همتون دیدید. اکنون در این کار جدل ضرورت ندارد. 2 نفرتون تبرهای تیز را گرفته به چقوری درآیید. من چطور بریدنش رو نشان میدهم. 2 نفر جوان تبرهایشان گرفته به چقوری در آمدند. یادگار او تبر یکی از جوانان گرفت و گفت: انا بینگرید من از کجا تا کجا تبر میزنم، شما هم همین کار را بکنید. اکا گفت: یکی از تبرزنها: چرا ما جایی میبریدگیمون رو وسیع بگیریم؟ دیده ایستادید که کنده چقدر قفس است. اگر ما جای میبریدگیمون رو تنگ بگیریم، در اون تر که رفتیم جای تبرزنی نمیماند. شرط داد یادگار: اگر وسیع بگیریم ریشه رو در 1 ساعت بریدن همون ممکن است. جوانان به هم قابل ایستادن به تبرزنی شروع نمودند. یادگار به آنها گفت: تو پیشانه‌تان عرق کردن تبر زنید برادران. همین که جبینتان نم گیرید از چقوری برای دیگران هم هوس تبر زنی دارند و نوبتشان را نگرانند. همین طریق 3 نوبت جوان تبر زدن. همونو با هوس و میل تون کار میکردن. یادگار دید که از ریشه کمی مونده است. تبر زنها را بازداشت و بیرونشان خواند. خود تیشه را از میان بندش گرفته شاخچه های 2 نوده توی خدشه‌دار را بریده اون را پر کرده با حاضری گفت: این حادثه‌ای که من تیار میکنم، این خودهایی که من تیار میکردم از 2 جای موافق کنده توت گذاشته. 3 نفر به طرف پایین تله دید. کنده که به پایین قطع خورد از ریشه جدا میگردد. 3 نفری جوانان حضرب هر کدام خوده ها رو داشته با جای موافق ماندند و تله دادند. کنده یک بار با پایین چقوری افتاد. با غیرت و همتتان هزار تشکر برادران عزیز، خسندانه اظهار نمود یادگار. اکنون دیده ایستادید که پیش قریب فوت شدن دارد. همان زود به دهه برمیگردیم و ادای نماز میکنیم. کاری باقی مانده پگاه. همگان یادگار را طرفداری نمودند. همه رفتگاری دهه بودند که یادگار به ایشان گفت: کسی در خانه اره داشته باشد با خود بگیرد. پگاه کارمان اساسا با اره بود می شود.